Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni amakuru agezweho kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 9 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'amakuru makuru akomakomeye agezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Turababwira imirwano ikaze hagati ya AFC ndetse na coalition ya FARDC mu gace ka Bueni muri Warikare, aho rero ari imirwano ikomeye isi zigaragayemo ibidasanzwe bitandukanye n'ibyagiye biba mu minsi yatambutse. Turaza kandi kubabwira imirwano ikomeye aho FDNB yatabaye FARDC mu bice bitandukanye mu bice by'ahitwa Oso Banyungu ndetse no mu gace ka Kibanda muri Nyamaboko ya mbere aha ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Turababwira uko byagenze, turaza kurebera hamwe ibijyanye na operation zakozwe, turababwira mu buryo bwimbitse uko ibintu byagenze intambwe ku yindi, turebere hamwe uko attaque de guerre yakozwe, turebera hamwe mouvement de Franke windura icyerekezo cyaje kuba, turebere kamwe kandi bijyanye na communication sécurisée itumanaho ryizewe riri gukoreshwa muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira mu buryo buramvuye kandi bunononsoye uko ibintu bihagaze. Turaza kubabwira ibijyanye na APCRS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souvenir yagaragaye mu mirwano ikomeye iri kubera muri Warikare. Turaza kubabwira uko urugamba ruhagaze, turaza kandi kurebera hamwe uko ibintu bikomeje kugenda bimera mu bice bitandukanye. Turarebera hamwe formation tactique ndetse na groupe d'assate, turarebera hamwe kandi poste de tir couverture. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na embuscade fils de règle ndetse turi buze kubabwira combat rapproché mu bice bitandukanye. Turaza kurebera hamwe socio économique mu bice bitandukanye uburyo yahungabanye. Turababwira kandi poste de tir uko bihagaze, turebe ubijyanye na obusier ibikoresho by'intwaro ndetse nuko bihagaze. Turarebera hamwe kandi bijyanye na combat rapproché, intambara ziri gukorerwa mu buso buto mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kurebera hamwe ibirego bikomeye biri gushinjwa izasarambwe uziri gushinjwa gutuma abaturage bahunga teritwari ya Rucuru kubera ko bakoresha imirimo ya gato ndetse inavunanye, nk'uko rero bamwe baganiriye n'itangazamakuru bariko baragenda babitangaza. Turaza kubabwira uko ibi bihagaze, tubabwira ibiri kugenda bibera mu gace ka Bwito cyane cyane mu gace ka Matanda aho abaturage babarirwa mu bihumbi bari gusabwa kuva mu byabo mu gihe cy'iminsi 5 gusa. Bakavuga ko rero biri kuba byaba bitewe n'ibiri ko biragenda bitegurwa. Byose rero ni ibihura n'amakuru akomeye tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Banywanyi muze tubane mu buryo burambuye. Gusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye uhita ushonda sabone maze wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tugenda tubashyikiriza ngaha. Reka duhere ku zabaye ku munsi w'ejo kuwa gatanu mu bice by'ahitwa Bueni hafi y'ahitwa Kashebere mu gace ka Rubereki mu gace gaherereye muri secteur ya Wanyanga muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Habaye imirwano ikomeye hagati ya AFC n'abari mu mutwe w'ingabo wo mu mudugudu witwa ko ari abazarendo, bivuga ko bari bagize umutwe wa APCRS cyangwa Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souvenir. Nkuko bigaragara amakuru ari guturuka mu nzego z'ubuyobozi gakondo, iz'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'inzego z'umutekano yemeza ko ari iri tsinda ry'abarwanyi ry'abazarendo ryateye bikaza kuba ibikomeye ku birindiro by'izasarambwe mu bice bitandukanye by'ahitwa Beuni guhera ku isaha 8 z'amanywa, mu gihe bivuga ko amasaha agera kuri 3 yabaye imirwano ikomeye. Aya makuru aravuga ko iyi mirwano yateje ubwoba bukomeye mu baturage bayitwa Kasheberi no mu turere bitewe nuko bagiye babona ko yarimo ibisasu biremereye. Amezi 5 ya mbere ya bikaba rero bigaragara ko yarashize muri aka gace ari umutuzo. Ku mirongo y'intambara muri Warikare hagiye haboneka amahoro by'agateganyo, bimwe rero byagiye bigaragara ko bikenewe kuba byakitorerwa kandi agashaka umuti mu maguru yihuse. Biravuga ko rero ibi bizateye gushyamirana gukomeye
hagati z'impande zombi. Amakuru atugeraho nuko AFC ni umutwe uri ubu wari ufite abasirikare benshi bari bamaze kuba bagaragara ko bafite imbunda zirimo izirasa kure ndetse n'ibisasu bikomeye bya obuzieri ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara. Bikaba bivugwa ko rero muri ibi bice bari bakunze gukoreshamo formation tactique, uburyo bwo gutegura intambara ya groupe d'assaut, itsinda rito ry'abarwanyi rigahagurukiye gufata icyicaro kimwe mu bice bitandukanye. Bakoresha uburyo bwo kwikingira hifashishijwe poste de tir couverture, imyanya ibafasha kuba barwana ariko ntibagire icyo buba. Biravugwa ko Wazalendo kuri ubu abo mu mutwe wa PSRS bari bafite imiterere y'ingabo zishaka kurinda inyungu z'abaturage b'aka gace, bakoresheje intwaro zo ku rwego rwo hejuru nk'uko bigaragara. Amakuru atugeraho kandi twabonye aragaragaza ko iyi mirwano ikomeje kuba yafata intera kuva ku wa gatanu ku igenekerezo rya 8 Myandagaro 2025 hamenyekanye amakuru y'uko imirwano ikomeye yabereye mu gace kahitwa Muyanga mu itsinda rya Rubereki muri Boene hafi ya Kasheberi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munsi ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi n'ibindi byarahagaze mu gihe imirwano yari iri kuba, bikaba rero byarabaye mu buryo budasanzwe nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa. Hakomeje kugenda hagaragara ibitari byiza mu minsi 5 mbere y'iyi mirwano. Amahoro y'agateganyo yari yabereye mu bice bitandukanye nk'uko bigaragara. Biravugwa kandi biremezwa ku mugoroba ku wa 4 ku igenekerezo rya 7 Myandagaro 2025 amakuru y'ibitero yari yatangiye kugenda amenyekana, aho ubu APSRS yari iri gukora ibijyanye no kugerageza kurasa. Biravugwa ko rero ku wa gatanu ku isaha saa 8 abarwanyi ba Wazalendo batangiye igitero bakoresheje uburyo bwa ambuscade, ubutasi mu kugaba ibitero bitunguranye ku myanya y'ingabo zagenzurwaga n'iza Sarambwe AFC. Bari nabo babonye amakuru akomeye bakoresheje bizwi nka poste de tir couverture, aho rero hamwe n'ibikoresho byabo byo kurwana birimo imbunda ndende fils d'assaut ndetse n'imbunda nto fils regard n'ibisasu by'intwaro ndende obuzieri. Igitero cya Wazalendo cyatangiriye ku isaha ya saa 8 aho rero hatangiye kuba hakumvikana ibijyanye n'amasasu aturika. Biravuga ko bombi bakoresheje enchange de tir, guhana ibisasu bakoresheje intwaro zitandukanye n'ibisasu by'intwaro nto nk'uko amakuru atuyishyikira bisigura. Mu gihe cy'amasaha 2 intambara abarwanyi ba AFC bakoze formation tactique bakomereza mu bindi bice bitandukanye byaje kuvamo combat rapproché, kurwanira mu gace gato nk'uko rero bigaragara. Biro bikaba byarakurikira andi makuru akomakomeye yatugezeho agaragaza ibikomeje kubera muri teritwari ya Masisi, aho urugamba naho rukomeye ariko FDN bikaba yaje gutabara FARDC mu buryo bwatunguye abatari bake. Ariko wa gatanu ku itariki ya 8 Myandagaro 2025 nibwo imirwano yatumye benshi mu batuye mu bice bya Kibanda mu gace ka Nyamaboko ya mbere mu ahitwa Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ibyahindutse imvuru zikomeye n'amajwi y'imbunda zikomeye. Bikaba rero zarabaye ikibazo gikomeye. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi biremeza ko intambara yongeye kwiyongera nyuma y'iminsi mike yari ishize muri aka gace ka Ibanda. Abasirikare ba leta FARDC bari kumwe n'ingabo z'Urundi bari mu bikorwa byo gucunga umutekano, aho basubije inyuma imitwe itandukanye by'umwihariko uwa Sarambwe. Izi mpande zombi AFC hamwe n'abasirikare ba leta FARDC bari bahuye kenshi muri uyu mwaka, bagiye bagaragara mu mirwano ikomeye. Ariko ku wa gatanu amakuru atangwa n'abaturage batuye muri utu duce baremeza ko imirwano yateye impfu nyinshi, aho intwaro ziremereye nka mitrailleuse lourde, imbunda zikomeye cyane fils d'assaut, imbunda zo kurasa vuba nka Kalashnikov ndetse n'ibisasu by'indege n'ibitero by'ubutasi bizabaye ku rugamba. Ibiro bikaba byerekana ko AFC yafashe umwanzuro wo kongera kugaba ibitero ku buryo bukaze, ariko kubera ubufatanye bwa AFC na FDNB intwaro ziremereye zashoboye kugabanywa maze ingabo z'igihugu ziza kuba zasubiza inyuma umwanzi. Ingabo z'Urundi FDNB Force de Défense Nationale du
Burundi ziri mu mikoranire za hafi na FARDC zikaba zigamije guhashya burundu umutwe w'izasarambwe FDN bifite uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare byo muri aka gace, kabifite ubushobozi buhanitse bwo kurwana mu buryo bwa kinyamwuga bakoresheje ibikoresho bigezweho mu guhangana n'izasarambwe FDN yakoresheje amayeri ya tactique de guerre, amayeri y'ubutasi ndetse na mouvement de flanquer, guhindura icyerekezo mu ntambara kugira ngo ibone umwanya wo kugaba ibitero by'ubwenge aho izasarambwe zitari ziteguye. Ibi byatumye FARDC na FDNB bahuriza hamwe imbaraga zabo kandi imirwano ikaba yararangiye izasarambwe zigenda zisubira inyuma buhoro buhoro, ndetse bikavuga ko bishobora no kuzarangira bavuye muri ibi bice. FDNB kandi yifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga rya gisirikare nka drone, ibikoresho by'ubutasi, radar, ibikoresho bifasha kubona umwanzi aho ari, ndetse na communication secret, itumanaho ryizewe hagati y'abasirikare kugira ngo batange amakuru ku gihe kandi babashe gutanga umusaruro ku byo bakora. Nkuko rero bigaragara bari bafite ibikoresho byabugenewe mu kurwana bitandukanye nuko mu minsi yashize bajyaga ku mirongo y'imbere y'urugamba bahagaze, nkuko amakuru tugeraho bisigura. Amakuru dufite arakomeza avuga ko kandi anagaragaza ko abaturage bahangayikishijwe n'ingaruka z'imirwano, aho amazu n'imiturire yagiye yangirika ndetse abatari bake barahunze kubera umutekano muke. Imirwano ikaba ikomeje kwerekana ko umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru ari ikibazo gikomeye, gusa ubufatanye bwa FARDC na FDNB bushimangira ko hari icyizere cyo kwikiza umwanzi izasarambwe n'indi mitwe yitwaje intwaro mu gihe amakimbirane akomeje kugenda agaragara muri ibi bice. Nkuko rero bigaragara ibi bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye, abaturage bo bakomeje kugenda batangaza uko ibintu bihagaze, ndetse kugeza ubu ngubu bamwe baravuga ko babangamiwe bikomeye no kubona ibijyanye n'inzira y'ibiganiro ikomeje kugenda iterwa umugongo. Mu yandi makuru dufite aravuga ko umutwe w'izasarambwe ku wa gatanu ku igenekerezo rya 8 wigarura uduce dushya two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bikaba rero bivuga ko birukanyemo FARDC, aho societe civile muri teritwari ya Warungu yemeje ko izasarambwe zigaruye groupement ya Muramba muri iyi teritwari. Mu gitondo cyo kuwa gatanu iriya groupement yaramukiyemo imirwano ikomeye yahuje izasarambwe ndetse n'uburundi z'ingabo za leta ya Kinshasa. Nkuko rero bigaragara iyi mirwano yumvikanye mu duce twa Muramba, Muzinzi, Bwahungu, Kaniro, Mubone, Chihambe, humvikanye mu rusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'into. Muramba ingabo za General Sultan Emmanuel Makenga zigaruriye aka gace, bikaba rero ari agace gatandukanya teritwari ya Warungu n'iya Shabandu zombi zo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Kuyigarurira biha amahirwe akomeye izasarambwe mu kwigarurira utundi duce muri Shabando, imwe muri teritwari zikungaye cyane ku mabuye y'agaciro nk'uko bamwe bari baragenda babigaragaza. Amakuru kandi aravuga ko izasarambwe zanigarurira agace kitwa Kaniro gahuza teritwari ya Warungu ndetse na Kabare. Izasarambwe zigaruye turiya duce mu gihe ku wa gatanu hagombaga kuba ibiganiro aho intumwa za leta ya Kongo ndetse n'izasarambwe zagombaga guhurira i Doha muri Katari, ariko ibingibi bikaba bisa naho bitigeze bishyirwa mu bikorwa nk'uko rero amakuru atugeraho abigaragaza. Izasarambwe zigaruye turiya duce mu gihe ku wa gatanu hagombaga kuba hazaho ingamba zikomeye zidasanzwe. Uyu mutwe rero kandi ukaba warakomeje ibikorwa bidasanzwe bijyanye n'igisirikare mu buryo butandukanye n'ubwo benshi bitegaga. Biro byose n'ibikomeje kugenda biba umunsi ku munsi, mu gihe benshi bari biteze ko ibiganiro ari byo bizarangiza ikibazo, ariko si uko bimeze. Amahoro akomeje guhungabana amanywa ndetse n'ijoro nk'uko byibonekeza kugeza ubu, kandi hari amakuru akomeye akomeje kugenda agaragaza ibiri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda biba nk'uko bigenda bivugwa kandi bikagenda bigaragara. Nk'uko rero bivugwa kandi bigenda byibonekeza irucuru, ibintu ntibyoroshye, abaturage bari gutabarizwa nk'uko amakuru atugezeho abigaragaza. Muri Rucuru abaturage benshi barasabwa kuva mu byabo, bikaba rero ari biri kuvugwa ku mpamvu zibiri kuba muri teritwari ya Rucuru. Ni teritwari iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibibazo by'ubwicanyi, impunzi, ihungabana ry'abaturage ntibigira iherezo. Abasivili benshi bari gusabwa kuva mu mirenge yabo, bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane mu gace ka Bwito, cyane cyane mu itsinda rya Mutanda. Abaturage barirwa mu bihumbi barasabwa kuva mu byabo mu gihe cy'iminsi 5 gusa. Bakavuga ko ako gace kabarizwamo ari agace k'akazi k'ingabo cyangwa se operation zone nk'uko abasirikare ba FARDC babivuze.
kuko rero bitangazwa n'abaturage bo muri aka gace. Aba barwanyi ba AFC bamaze iminsi babwira abaturage ko bagomba kuva mu byabo batarambirwa, bakaba rero bivugwa ko badafite uruvugiro ndetse n'ibiri kuba badafite uburyo bwo kubivuguruza. Uruvugiro rw'ibyemezo byafashe rwatangajwe mu nama yabereye ahitwa rwa Rukebane, umurwa mukuru wo muri Matanda, ndetse ni nk'ikimenyetso gikomeye cya Bwito. Ni ahantu hafite ubukungu bukomeye bushingiye ku buhinzi, kuko Matanda ni agace gakomeye ndetse ikagaragaza ko gakungahaye cyane ku biribwa. Nyamara abaturage barimo gukora imirimo yabo ya buri munsi mu misozi itandukanye ya Matanda bamaze guhabwa itariki ntarengwa yo kuva muri ako gace mu minsi 5 iri imbere, ndetse bikavuga ko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Abaturage basabwe kwimukira mu bice bya Kibizi, Kikuku, Nyanzare na Bwaranda ahatariho amahirwe yo kubona ibiryo no kubona uko babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uko kwimurwa kwabo bikaba rero bidateguwe neza, bikaba rero byahungabanyije ubuzima bwabo, ubukungu ndetse n'umutekano w'abana n'abagore, kuko rero babitangaza. Iki gikorwa cyo gusaba abasivili b'abaturage kuva mu byabo kikaba rero cyaratangiye kugaragara kenshi muri ibi bice, kuko AFC ikora ibikorwa byo guhashya no kurwanya ingabo za leta. Bikaba rero bivuga ko muri aka gace k'intara Kivu y'Amajyaruguru ibikorwa bigiye gukorwa byo guhangana n'umutwe wa FDLR, ndetse bikavuga ko bagiye kubikora kugira ngo babashe gutandukanya abaturage b'abasivili ndetse n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR. Umwe mu bashinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyacyubahiro muri aka gace ka Rucuru yatangajwe iki kibazo cy'ubwicanyi bukorerwa abasivili gikwiye guhagarikwa n'amahanga, agasaba ko abagize uruhare muri iyi ntambara bubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu. Ati turahamagarira umuryango mpuzamahanga ngo usabe impande zombi ziri mu ntambara kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, kugira ngo hatagira undi muntu wongera kwicwa, akaba yabuzwa ubuzima cyangwa gukubitwa, gusambanywa ndetse n'iterabwoba. Mu cyumweru gishize hari amakuru yaturukaga mu baturage bo muri aka gace yemezaga ko abantu 3 barimo n'umwana bishwe n'amasasu mu gace ka Bwito hafi y'umurima wa sosiyete yitwa Kivu Mining Company. Biro bikaba byiyongera ku makuru y'umuryango w'abibumbye UN atangaza ko abantu hafi 319 bishwe muri aka gace kiganjemo intambara za AFC ndetse n'igisirikare cya leta. Abo benshi muri abo bishwe n'abaturage bari basanzwe ari abahinzi, bamwe n'abagore n'abana. Biragaragara ko aba bantu baba bagirirwa ubwicanyi, bikaba rero ari ibintu bishobora kuzavamo ibyaha by'intambara. Raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga 2025 iravuga ko imirwano ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba bikorerwa mu matsinda yitwa Binza, Bwisha n'ahandi muri Rucuru bigaragara ko ari ibikorwa bya AFC birwanya ingabo za leta. Bikaba rero ari ibintu AFC itigeze yemera, ndetse byanagarukiraga ku bagiye batanga amakuru akomeye y'ibyagiye biba. Nubwo AFC ikomeje ibikorwa byayo byo guhiga abanzi bo mu bwoko bwa FDLR, impande zose zifatanyije n'umuryango w'abibumbye n'abaturage bifuza ko habaho ibiganiro bizatuma habaho amahoro arambye. Ubwo abaturage basabaga ko impande zose zibihuriramo zigahagarika ibikorwa by'ubwicanyi, abantu benshi basigaye baribaza ko ibintu bizarangira. Nkuko rero inkuru zituruka muri bice zibigaragaza, ibiganiro by'ubutegetsi abantu bavuga ko gukomeza gushyira abaturage ahantu hadakwiye, nta mutekano ndetse nta mirwano ihari, bishobora gutuma habaho imvururu nshya, indwara n'ubukene bukabije. Ibi kandi bigatuma abana bava ku mashuri ndetse n'abakuze bagahagarika ubuhinzi. Ibi rero bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye. Bamwe mu bashinzwe umutekano n'ubuyobozi barasaba ko hakwiye gushyirwaho imbaraga mu gukumira ibikorwa by'iterabwoba, ihungabana ku baturage, ariko kandi hakanozwa uburyo bwo kurinda abaturage no kubahumuriza mu gihe hari ibikorwa by'intambara. Ibiro bikaba bisaba ubufatanye hagati y'abaturage n'ingabo za leta n'imiryango itegamiye kuri leta, umuryango w'abibumbye ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga. Kugeza ubu benshi bari muri abaturage bafite impungenge zikomeye ku buzima bwabo, kandi barasaba ko bijyanye n'imirwano bizahagarara bagasubira mu buzima busanzwe, kuko basanga ibibazo bikomeye bari guhura nabyo biteza ibibazo bikomeye mu gihe imirwano ikomeje kuba myinshi muri ibi bice. Muri Rucuru
nkuru abagize uruhare bose barasabwa kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu kugira ngo ubuzima bw'abasivili butarimburwa kandi haboneke uburyo burambye bwo gukemura ibibazo by'intambara zishingiye ku mateka maremare y'aka karere. Ni ngombwa ko impande zose zishyira hamwe mu rugamba rwo gukumira ibikorwa by'iterabwoba kugira ngo abaturage babashe gusubira mu buzima bwabo busanzwe, bashobore gukora babeho nk'uko byari bisanzwe. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye hita usyonda sabone kwiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro byibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.